Өлгөндөрдү яманын ичиге ыргытып жибергөндө ошолордун ысыканага дейин көргөнмүн. Баткен районунун Бужум айылынын тургуну Намаз Султанов 94 жашта. Анын балалык чагы катаал согуш жылдарына туш келип, 14 жашында тылда эмгектене баштаган. Андан кийин Намаз ата 1952 жылы аскердик кызмат өтөөгө кеткен. Ал балалыгындагы кыйынчылык учурду бизге айтып берди. 52 жылы армияга кеттим. Армияга 4 жыл служба кылдым. Мен армияга кеткенде o soğuş жаңы basılıp endi neme болгондо эле мен 19 yaşımda ketkenmin. Şonu menen armiyada 4 yıl служба kıldım. Maktav gramatadan 3'te maktav gramatalar var idi. Atılışın значоктор var idi. O bir katta dairege ağıp, bardığı ağıp gitti. Özüm terik kaldım. At ağı öldü. O men bargan yerimde bari katta yamanı kövlep, өлгөндөрдү яманын ичиге ыргытып жибергөндө ошолордун ысыканага дейин көргөнмүн. Endi азыркылар онун көргөнөм жок, билбейтем. Айтсам таң калат. Менин башымдан көп иштер өткөн ошого. Намаз ата жыл өткөн сайын жасаган иштерин эстеген киши жок деп нааразычылыгын жашырган жок. Taldağı iştegen işim Ermeniyanın granitsasiga bargamın men. 19 yaşımda. Mana şoğan territoriya chet mamlaketde Ermeniyanın granitsasida bolgamın. Barıp biz izdaniyada iştegenbiz, uy salganbiz. Tirek, tüzlük, otapta transport, bu maşına, fadyam kran yok da, tölke kol menen işleyt dedi. Fakat nasilke menen bayağı kıştı kötörüp, kolumuz kavarçıp ketip, sımdı nasilkenin savuğa çorap, baylap, ana şonu menen moynumuzga asıp kötörüp çıkkanbız. Bana onda kıyın kündörde boğam men. Bunu kelip bunda yaxşı nemeler avtogerafiyanı sıravadı da. Bana ben şonça yıl slujbada yürüp bir adam kelip beni kandaysın dep sıragan yok halı. Sıragan yok. Aile hükmetem sıragan yok. Ahvalın kanday, turmuşun kanday dep gavurgan yok. Bana şu ahvalda ketip atamadı. 94 yaşta. Намаз атанын жубайы Мария апа да тылдын ардагери. Тылдын ардагерлери 4 кыз, 3 уулду тарбиялап өстүргөн. Ошол кездеги курсак тое тамактанбай, балдарыбызды да машак терүүгө чыгаруучу электейт. Будай түтсем, шону кайтар бар ал деп текшерип турат да. Шөнтү жаш өтүп кетти балам ана. Саптанга жеттик. Балдардын тек көбөйтө отурчулукта. İttatörü kapır ona barıp apkedi. Тылда эмгектенген ардагерлер балдарына баштан өткөн окуяларын айтып берип, ысырапкерчилик кылбоого чакырышат. Энем атам бардыгы өткөн окуяларды дагы айтып берип жүргөн. Силер мына жакшынакай заманда жашап атасыңар деген. Биз кыйынчылыкта чайрек терип балдарды багып жүргөнбүз деп шөнтү айтат. Бизде дагы эле кыйынчылыктар болгон, тамекиде иштеп жүргөнбүз. Yeni değil. Şu şeyler de yemeğalımızda muğalım hem çok öte. Muğalım bolu kuş tut degen cayga vardık. Баткен районунун Бужум айылында тылда эмгектенген 4 ардагер калган. Алардын бири 96 жаштагы Толгонай апа. Bu bizden yerin çukuru düğümü kapatıp olan arkavızga götürüp şu
emgek köbeysin, egin köbeysin dep şunday jellerge salgan күндөрүбүз. Padanın kichine bir köңünü hem жерге çüre koybay şunday salat ede жерге. Bu kanallarga varıp, ette kölü жоқ eken, suvu жоқ eken, bana bizden sulardı kesip bu kampayın degen, bu Mehka degen, Püçan degen kalbay bizde. Şu balları menen turmuş geçirip, tündö şunday jarkıragan, yıldız çıkıp atkanda uyga keletidek balam. Kelip dağı uydögü jumuşurdu atkarıp, seyir bolsa seyirdi sağır, yıldız çıkıp turganda uydu tayallabasan, muncha saatte varsan muncha dep koyot edi. Ana şularda işlep jürdük yine. Oy, bu iş degen bana ol kanallarga olsa kuyruğundan tam etke jetkiçe taşты koyup aparıp şarak deldirip tövüp daha kaytıp gelip jelkilerdi ana şuntip işlep jürgenmiz bala. O maalda jertitan tapsak ke senem kichine çayına var. Ke senem kichine çayına var degen zaman ededi. Ana şu askerdi kaytarabız dep, kalkuz kılabız dep tırışıp şunday kıyınçılıklar tartkanbız bala. Толгонай апа ошол кездеги башынан кечирген кыйынчылыктарды бизге баяндап, ошол кыйын күндөргө ден соолугун арнаганын айтып берди. Ушундай тоодо эмгектин артынан жыргалчылык жашоо келгени айкын. Endi oylop oturup korkup ketem meni. Oşa күндөрдө oylop, şonça iş, şonça ballardı bağıp çoğuytkonuna özüm oy kanday şuga jetip şuntip şularda öde kalan ekem dep endi arman esiret kılama. Şuntip kaldım bu kövrek işlep jürüp dep. Bizden bu turpak şunday taştı olsa hem hökümetke işlep jürgenbiz. Layıkta piçi nam beret, je olsa piçi kala beret şunu. Anan endi özübüzge piçi egin kılıp şunu jep kanat kılıp jürgenbiz da. Munday agınçılık, munday tögünçülükte opşu körgönübüz jok bala. Azır jok deseler men aytam, ey tova. Jok emes bar, dastokonda nan tolup çıgat. Artıp kalat. Улуу ата мекендик согушка Баткен облусунан 20.766 жоокер аттанган. Анын ичинен өз мекенине кайткандар 6.553 жоокерди түзгөн. Бул жылы Баткен облусу улуу жеңиштин 78 жылдык мааракесин согуштун ардагерлери жок белгилөөдө. Ал эми учурда облустун аймагында тылда эмгектенгендердин саны 90ду түзөт. Мамлекет тарабынан тылдын ардагерлерине ай сайын пенсиясына кошо 1000 сомдон төлөнүп турат. Ошондой эле жыл сайын 9-майда 15.000 сомдон берилери маалымдалган. Нурбек Илашур кызы, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.